بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. صدق الله العلي العظيم. گل ویون برارون گل هوالون ارجایون شو اشما خيرب شو جمعية سلام الله اشما سيرب حمد همايا هما جوارين الله عز وجل هما ما براشت هنزارنا نعمت دوما وجود دوما ما است ما فهم کن و ما شناسنن ما خوش شناسنن ما شناسنن اسلام مار نصیب کرده هدایت مار نصیب که بنات هنزارن حیوانون را ما انسان ویژنه چون بحث ویژنایی شو ما ای سوره خبر دون ما ذیک ویژنایه یعنی هنزارن میلیونون مخلوق است اما ما ویژنه و روح خورا یو دم یو نفس دوما و به سبب این نفس الهی ما اشکن یعنی هنزارنا گرون بکر ما ورگن ما تکامل کن و ما فهم کن ما درک کن ما ایجاد کن اما مخلوقات بین چقدر برازی سا او قدر من ما زک ویژنایه انسان از ویژنایه بایک ما ویژنایه ان الله اصطفى آدم ان راجوش مازون در حق بایک ماد جهالتها بنا و یا تو حد خود نزون خبرون نالایق بون طبعا که ما انواتون و ان خبرون چون تصویب نکن و لعنت کن الله تعالی در حق بایک ویشکنیو چیواج اما انسان گره بایک خور شکر بکر پیامبر علیه الصلاة والسلام ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر یعنی بایکون خورا ریخو آمه چارنن انا نونکواریا و یوقدا کافریا یعنی به معنی نونکوارید آدمیز بایک ماو گراماجر حرمت بکر آدم بیجنایو و قدوم ما سمدن ویجنایش ما هنزار بار همای شکر کن الله تعالی هنزارنا نعمت ما و ما پیامبر علیه الصلاة والسلام سلامون خواه شوید صلوات سلام یعنی حمایه ما محبت ما قلب ما طرفدار ما هایوا ذاتا صلوات معنی انا و یعنی ما یه حمایه کن ما نسل یه حمایه کن چونکه و نسل خود تم هی پیا اللهم صلی على محمد و آل محمد انز ویجنایه ما ینرز صلات و سلام ارشون و سلام علی المرسلین و سلام پیور ویجنایون سرب پیور پیغمبرون سرب ویجنایه demek یعنی seçkin çünkü ما هزازاکی خبردون بگه توی گوشتار ما و تماشاگر ما فهم نکر ما هونسا زون ما ایراره یو کلمه ترکی از کن میونگ rahat شما فهم بکر مثلا seçkin انرماون استفاع عربی قرآنت ایگ اومه ویجنایش یعنی بحث ما ما ویجنایش سره خبردون و الله تعالی قرآن کریمت هم انسانان ویجنایون را هم کیون ویجنایون را صحبت کن sadece انسانان را نه بنات ملائکتون دز یعنی مخلوقات گوهر شعوری و هر عقلی و جیر رار لازم جیر هدایت لازم جیر شناسنایش حاله و خرابه لازمه اینن میون tabii ki insan vicnayı lazımig vernikir ve rarcımış ve inin tarihe ra zulümat ra yani bexalis het nurya hidayet bikir. İnsan vicnayı herkes vicnaya nebin ve herkes rehber nebin. Herkes nişkin rar bir, herkes nişkin karvan bir. Yani yo merdimig hatta ticaret verin keden karvan bin sahra raşin o sahra ra rar raşin ve rar doğru karvan rar raş rabin او گره تجربه‌ای ببین گره زونایی ببین اگر زونایی چی نبین تجربه چی نمیشه کارون وقت کوتنی صحرا یا چل اوجا یا فرتنات گره یه دینج zaten kelime hidayet و دلالت است o durum صحرا را میدون یعنی پیامبر بار معنوی نو انا kelime سریو انسان çöl صحرا راه خو وین کردن وطن ضلاله یعنی شه ببین
یا انسان او چل را بشکن به مقصد و هدف برسنسا بتن هدا یعنی رسا هدف خو و مقصد خو ها ایتی انا دنیا سیو صحرا سیو دنگیزا و مار رهبر لازم مار هادی لازم ای رار مامش اینی کرا ویژنایب هر کس نشکن ورنی کرو او رار هم مادی حیات نقدو هم معنوی هم دینی هر خصوص انسان احتیاجی ویژنایون است الله تعالی سوره آل عمران دوون ما آدم ویژنو آدم yani وقتی پیامبر به پیامبر جرمه این ویژنایه به اما این ویژنایه بنات مخلوقاتون را نو başka insan ezbi وین میون را به پیامبر yani پیامبره bir sebep ویژنایشه o bahs az nişken en hal dekir ama vijnayo seçkin berguzide Nuh Adem diyin wizik berguzido wizik seçkin ay hiren Allahu Teala de peygamberon ve dahab kiyon ra bahs kön ke İbrahim ve ke İmran yuna cadiz ke Yakub ra bahs kön Ali Yakub ve Ali Muhammed ini omme vijnayiş kum ini Ali İbrahim piyore peygamberun hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam son halka ina zincire vijnayuna tabii ki de zincir devam ken yo zincire Arabi yo zincire Peygamberun mavun Beni İsrail höt bina Ali Yakub inis peygamber yani Yakub ra İshak'ın ujara yo zincire peygamber Ali İmran en Ali İmran aya İmran bayk Musa ya İmran bayk Hazreti Meryem ولد عمران عمران ون انزك يعني توراة الانجيل تراون عمران و عمران اوقدن نمایون دایش انزك ویژنایه ان ویژنایون گوره چنب هدایت انسانون رهبر انسانون اما کمیون ویژنایش pe çine abın, pe ilm abın, pe amel abın, pe zonayış abın, pe fedakare abın ve pe cehd و gayret abın tabii ki lütuf ve inayet humayz en gurad yare kön destegire kön yani hem yo lütuf hemiz tabii ki ayık umme vijnayış yani o cevher ve o liyakat ve o salahiyet humay tediyog en ihsan ve en lütuf ve en inayet yenir kart. Mayki ve hem peygamber hem şahıs ve hemiz insan. Ama insan şahıs hem kiye umme vijnayış. Kıma en bahs yani vijnayış sırma benden. Yani بعد Peygamber aleyhissalatu vesselama yani hidayet insanın, rehberi insanın, ilim, kaza, hukuk, ahlak Peygamber yani makum ragin, makum ra ene ve kum ene haya rasnuma ve kum samet sünnet Peygamberi, samet din Peygamberi can fişane karda, gün da evlat ve hayat khurabiyo ve hunzarına meşakkat yani und gerama bişnasın yani Peygamber ve nesli Peygamber Ali Muhammed yüzük se Ali İbrahim vijnaye ma vakti namaş oken gel cemaat ma en vijnaye sır ma hun venden ma von Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد يعني هما حمايت دستگیرت پاشگرت رحمت برکت مغفرت محمد و نسل محمد صرف نسل محمد يعني آل محمد ویژنایون صرف او قدوگ که Hazreti İbrahim o nesle İbrahim'ir ena karda. Nesle İbrahim kuma piyore peygamberun. Yani rehberi insanın İbrahim rahaya Muhammed nesle İbrahim destet biya. Ay vijnayib. Ali İbrahim vijnayo. Ali Muhammed iz vijnayo. Ve bad Muhammed'a rehberi ena ümmet ilmen, ahlakan, diyaneten gera dest vijnayon da nesle peygamber da. Ki İmam Cafer Sadık mon yani ma ki ilim که پیامبره کیوگ ملائکت و منشین او کیارا ما بیپید او علم هم ماهد او معدن او ماهد که پیامبرت هم ماهد یعنی کم ما دم او ما همراهی که او خلصیون
اما کم تپیا من کم کت ما ورسه گوره خو دینن گوره دیون جه انه سر ما بنه وندن آیه دینه الله تعالی مثلا در حق ویجنایی شد دین حب شرطون اون ان شرط ضعف مهم مثلا وقت حضرت داود را بحث کن الله تعالی ون ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة في العلم والجسم وقت داود هما یو خوارت شش هات سرب وقت اومه ویجنایش وقت الله تعالی و ان پیل شما و ملک شما و قرال شما و پادشه شما پیامبر شما انو و تو این ورا ونرد و انا هما گنجو ان عائله ضعف مشهور نو که باکی و ان سینه ماربن یعنی پیل الله تعالی و اما با عائله و با عشیرت و با مال و با ملک و با انگوری اون پیله دهب ölçü itenero dehab peymavute dehab ölçü o ayçine yo ilim yo kuvvet ve kudret Allah Teala ve müve zaraşma müve vicno qeme ve vicno yed ilim est aydinir yed kuvvet ve kudret cism yani pahluvane ve fiziki hem ruhiye qaim pit hem vücud pit pe ilma ruh insan bölgert. Pe bedenen kuvvet ve kudret bedeniz fiziki olarak yani kuvvet ve kudretun insan. Vurd kuvvetiz kudretiz he Davudid ayra ve veraşma vicnayo. İtera mayen kuma nokta mayen nokta Hazret Ali. Hazret Ali vakti بعد پیامبره و یعنی حق منو غدیر خمت پیامبر بات یعنی بعد منو ولیتی اتوین و همه گنج اتوین و لا ان پیل ما کشت قبیلون دشمنیب زاف قبیلون همه او کین و نفرت جاهلی خود و را امام علی جانه وردو ان پیور بهانه و وستونک الله تعالی علم حکمت علید مدینه العلم پیور مسلمانان ان قبول کن بعد پیامبره riarduna hande Hazret Alim çona alim çinebiyo ve nebenis ilim ve zadahu bastatan fil ilmi vel cism cism pahlivane yani Esadullah el galibkum aliyo Haydar kerrarkum aliyo Medinetul ilmun ve aliyun babuha bab bajar ilkum aliyo yani ayetik hususiyetik der hak Hazreti Davud edvon وزاده بسطة في العلم والجسم الله تعالى هم علم و هم جسد يو حرایه داجي يو قوة قدرت داجي يعني يو امكان داجي بينون تشين ياب aynısı aynı o علم جسم he Hazret Ali ضربة علي في يوم الخندق معادل عبادة الثقلين Peygamber aleyhissalatu vesselamın darbe Hazret Ali arvacı kıyamet arvacı خندق harp خندق وقتی دا عمرو بن عبدویدر pe şeref insanına İslam'a kekeden zaten vabir karşı meveram ve kum vazan o cennet Muhammed vaad kun şuruca vabir verame yo tek cesaret nika uca gör vera Amr ibn Abdüveyd ve iman ez uca humetra ilm ez uca humetra kuvvet ez uca humetra ayra ay ome vicnaiş ve ilmo bast hote ma cisim hote ma yara ayında maşı ay din ay hirin أنا بزنا يو فلسفة قاعدة فلسفية كم مخلوق بن وابب حياتية هراي حياتية و هو پابسته علمیه و قدرتیه یعنی انسان چند زونایشی بب و انسان چند قوتی بب قوت مادی معنوی هنده قوت خواه انسان حیوان مرجلق طیر طور یعنی چه مخلوقات öse hayatiye hande zonayişiye ve hande kuvvetiye herav. Qemavın Allah-u Teala padişah, pil padişah, kuvvetiye, kudretiye, zonayiye, ilmiye yani binihayet yani cidiyo hududu sınır çiniyor ve huve bi kulli şeyin alim ve huve ala kulli şeyin kadir. Huma her şeyi kudreti, kuvveti rasun her şey ve haberiye, ilmiye rasun her şey. İnsanın çendek kudret humayra
و چندک علم و زونایش همایرا یو بهره یو پارچه یو بار گروتاسا هنده آیا بار حیاتین بنهرا و حیاتین معنا پیدا کن. انیز یو قاعده و فلسفی از هونه تکرار کن انسان هنده علم خو و هنده قوت خو جیون حیاتی اندکو اگر علم اضافه حیاتی هراو اگر قوت و قدرت اضافه سا حیاتی هراو گرد و جمعه اومه ویجنایش اما جنیز اومه ویجنایش sadece جمعه تنانیه yani ما وقت قرآن کریم ونن الله تعالی هم سوره تحریم هم سوره کهف هم سوره آل عمران مریم را بحث کن جنون بینون را بحث کن جنون هولون را بحث کن حتی جنیگ مثلا آسیا الله تعالی که جن فرعون بون پیور اهل ایمان میا yani yo örnek ya yo misal da yani sadece cinun ne cumhurdun misala qe Asya yo muhit ciyana samet kharabe samet zulma samet zavq و صفا و غفلت و همه هرچی امکان جر حاضر اما ذره قصر و کشک فرعون یا اشکانا ایمان خو محافظه بکر انسان است یه شرطون دگشکن انسان است شرط یه دگشکن محیط یه دگشکن آسیاز انسانون نادرون را یعنی تأثیر شرطون تأثیر زنگینه تأثیر قدرت تأثیر یعنی مال و ملک و شطافت دنیا نمند و ایمان خو محفظه که همه خو شناسنا ایرا هم سمت جنون الله تعالی بن هم سمت جمعردون سمت پیور اهل ایمونه یعنی الله تعالی انه مثال دون مریم یا مریم ان الله اصطفاکی و طهرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین یا مریم الله تعالی ته ویجنا ته کرده پاکیزه ترتمیز یعنی یو گناه تک تد چینیو و ته ورا پیور جنون هونه ویجنا دیگرین این آیات الله تعالی کلمه استفا ویجنایش را بحث کن یعنی ته ویجنایه یا و انا ای عربی زون وقت کلمات در تکرار بیسه یا فعل و مصدر تکرار بیسه اتا تأکید مجنون را طبعی که یو معنی ای گومه ویجنایش علمین گرابب قدرتین گرابب پاکیزد تمیزب طهارت انا طهارت به معنی یعنی شرک تچنیب گناه تچنیب امام علی رضی مثلا کرم الله وجهه قه yani o riye vera putunu vera tağutun ardnumo yani geçmiş yedi viyerte yed kharabe ve şirk ve küfür te çinu zaten nur İslam'ı sar umma dünya ve peygamber vera de peygamberi bepil ay diniz ay mesela umma vicnayiş Allah Teala von Kur'an-ı Kerim'de yani ay varis kitabı ay varis kitap herkes varis kitap ne ben yani taharet lazım la yemessuhu illa'l mutahharun ay pak temiz ay mane Kur'an yin destin rasınca ye işkin mana fahm bekir derk bekir la yemessuhu illa'l mutahharun tabii ki yom mane Kur'an ayet en azından bir dasmaj merdem nişkün harf Kur'an dast bad ayaz فقها اوقدو اما daha معنا باطنی و daha معنا خوری yani ayık pak ayık temiz insan yani hande pake xwe temize xwe ilim ve irfan Kur'an ra işkin istifade bikir ve aya mane Kur'an işkin tera beras ayra Allah Teala itabunsa ve thumma awrasna al-kitab للذين اصطفينا من عبادنا باجه جوابه ما ايگ ویژنه ما ای که وارث کتاب که اینا ما انقدرون هر کس نشون وارث کتابه هر کس کتاب او قدوگ سمت خواه بلکه اشکم فهم بکر اما او کتاب انسانتر ازاح بکر ان قبل هر کس نیو هر کس نشکن ان بکر آیات و ان بون ایگ ما ویژنه ما ای که وارث کتاب
اگر شما وازن معنی کتاب حقیقت کتاب بموسه حقیقت قرآن بموسه و تفسیر قرآن که سنت پیامبر شما وازن اینه بموسه ایگ ما ویژنه این دماشیرن این رای نبیرن آیت قرآن سوره فاطر آیت دستگیره آخران بونن ترا ثم اورثنا الكتاب للذین اصطفینا من عبادنا جواب ایگ ما ویژنه ما ای که وارث کتاب پیامبر علیه الصلاة والسلام از ونسا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض مش ما دعمونت ورده يعني منا بي دعمونت يو أمونت بيل كتاب و يوزك أمونت دين وز أهل بيت منه يو قرآن ناطق يو قرآن صامت قرآن صامت يعني قرآن خبردايش نكون ما يونين اما ما يفينين خبر اما قرآن بینید قرآن ناطق یعنی خبرداریش کن یعنی قرآن فینن خبرداریش حیاتی تفسیر قرآنیو یعنی قرآن گو حرکت کن قرآن گو ماد خبر دون یعنی سانک قرآن بیوگونی به شکل گرد پیامبر علیه الصلاة والسلام موسی از و علی ما قرآن خبردار یعنی ما قرآن ناطق ما خبرداریش کن قرآن خبرداریش و غیره یونا حدیث پیامبر علیه الصلاة والسلام من علی از سمد نزول قرآن ما قوغك ما مجادلك ما جهدك تزيك سمي تأويل قرآن يعني التأويل يونش أي معنى يونش هر كس يون قافي خورا يو معنى دون قرآن تفرع أين بندن يعني سبب ما جرى أيك فيجناية أين دماشه تاريخ ما قرآن ما سالم من قرآن يو آيتي دقيش نبو أما معنى تعريف كرده أن بحث ما إنك أنا حل نكين أما هر يو تحریف یعنی معنا تعریف کرده و به نام پیامبر هنزارنا حدیث نیر یعنی زور وراشتا و نسبت تا پیامبر خب آیگ ویژنایی گره ایننز یه بویژنه یعنی کم راشت کم زورا ان ویژنایش گوره آیگ همای ویژنه گوره آینو گره ما ین را ان علم بیار و این بحث یعنی بحثی که مهم او از یعنی اینکه پیامبر ما علیه افضل الصلاة والسلام وشنو محمد الامین محمد المصطفى محمد امو ویژنایش یعنی seçilmiş Türkiye o kadar von Mustafa ویژنایه که ویژنایو yani hakikaten pure mahlukatının yani an پیامبر آخر zaman ویز امو ویژنایش demek ki herkes نشكن الرار إنسان مجد الله تعالى سورة نحل آية نغندون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر يعني الرار مجنايش رار راش مجنايش أو وظيفة هما ون أن وظيفة منه أما سمد أن رار مجنايش إنسان وجناية لازم taharetin lazım, şecaatin lazım, sadakat yani dürüstlüğün lazım, ilim lazım ve kuvvet, kudret lazım. Eşma ne razvaj? Mava Hazret Ali mesela vahar kuvvet, kudret ve ma Hazret Ali vahar kuvvet ve kudret şer'iyye yani şu harbi vinniku vakti bun harb bin zaf yani germ ve bin şiddetin ma piyornun khuden yeşi peygamber. İttakayna bin nebi. Yani makwe işten yaşı peygamber. Yani peygamber piyornon ra daha şucaab, daha cesaretli. Yani hatta cesaret Hazreti Ali dahi ve cesaret peygamber yani cesareti ra daha kemiyor. O cesaret ama yani yo verse cesaret peygambere ve yo mesela şok cesaret peygambero geno Ali aleyhisselam. Ve Mustafa az vazan yani bahs xo yo şer Mevlana asta هم رحمه خو يرز بكر ذاتا ومولانا ديوان خود دهيره حب النومي پیغمبر ان ضاف شغلن يو امام المتقين جان جانان veya يوزك فخر جهان و مصطفى يعني ان هيره چار نومون سمت پیغمبر ضاف شغلن بحث ما بحث وجنایش وایرا بيو بيتو و یو آیت از وازن
بحث و ان صحبت يعني بيني بيجي وقت عزون وموندش قنيات وقت وقتن اشهد ان محمد رسول الله مولانا اینا یاس کردن خو دست خونن چاقه خو سر وطن نامت بمانا تا ابد از تو روشن جانهای ما ای قافل سالار ما فخر جهان مصطفی نومت تا ابدالآباد بمون جون ما قلب ما روح ما روشنایی خود تراگون پیل قافله ما کارون ما تی افتخار ان الدنیا فخر و افتخار ان الدنیا تی ای مصطفی ای ویژنایه و آیت پین از وازن چه واتو پین پیو آیتا بقفن اوز انه بسم الله الرحمن الرحیم قل الحمد لله والسلام على عباد الله اصطفى باج حمد قهمایا حمد قهمایا اما سلام سلامتی سمد ویژنایونک الله تعالی یه ویژنه وسلام على عباد الله اصطفى وسلام على محمد المصطفى وآله المطهر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.